Yeni di janang ra gude kel tin nyal ten gui ka gor liang kam lat ke de yen kon loko de yen lot ko ba jek che man kon ka gan man kon tin ko ken ri doran dong shin bi janya long life be mal tok. The reason why in back life ke ken nyam e obo bana folo jai men nyam e obo bana folo jai ka life rewde men kwadi de makwaje fulay ke je iveran ka koni de lan nuori ngaje gwandi de me odi de me yedin nga milari e kuji gwandi de me kidina teji di de mo yedin nga you are not really near jankan chor gwana gortin ka kan larji di jowdo ngich ka di rieten ladde di ka ngaji riete lad ka ngamedan win min that nyodo je ngay ka di de me ka gwande ka ngay ka gwandi et ka di de so do ben laare je ba bana folo jai ke je e life e chato pan e ja kam kon e je ndo bon ko kon address ke jen walle in community da entare ide. I was in life yesterday but alas she needing one she can yodika even our father also he called me gwandi cha yodika tianka wer duna kane roje long there is our family she can yodika bo needing one chiga yot ke chiga right yene di jen ngwande de nial gori je bi yena lot ko ba jak ne kontin ko ken ko bi ko ga mabaka rej bi liang ka ba lu ne din ko ken ko bi kan jak ba men kwala goro balar bi mesi dina maken nyam ba wakani di alan dere wika kobo ten jel kel kadak ten jadag ri doran tenen ngam to ko war kan changdar men nyam o go ne information mi confirm ko ne information mi shinen ka wangdo den bine balat win mono do dien bine balat chemandan ko kin men ko kon address ke jen walle good morning everybody malek runwang yendial mon ko kon address ke je wal e wo misi je panne cha tup a list ka kore cha ban joji chetok kore doran ko kon bana do la tok misi je jangun ko kwigwandan nigat kirei cha ban joji chetok a list misi joji cha kore ban gor kanedi ko criticize ni dor gor go no di ba gwandan ba ja jeg achuma wo bram don waka life jen ka be wala do ni mi chetok point ara mi chuwa ka life gor je ba bala han ka kore me joji chano mo gor chetok gwandan cha de wika ko. Now, as I'm speaking to you now. Sorry, Lloyd Chatanial along. As I'm, no, I'm so sorry. I'm so sorry. Beje tan de lat keje jege beje. Gwana na te marai kon keje. Jaka jube. Jaka unimis. I'm really disappointed. For the message that I passed to my community yesterday because of my father. I'm really disappointed. Mendelari community, I'm so sorry. Baka ye ka bana for jainan o alagwandan chi message ban as the wrong message. Kani de joji cha message me ka information me no ken. Chi ken no wrongly. Again sometimes min gore ba kule nyoko mlaare je e wojiran
do arun mi chengatin ba goy du kan chong du bum ke community du kan du ke community du ke community du ba ngai ke mi jieng mi chalat ke ji wono ko community du ke chungi bum ke ja kel ba ngai ke mi jieng mi chalat ke ji ba ji ngai ke je wo chungi kel ke community du ko mi chajilet ke mi jieng e community du biga nyodo no ga ye biga nyodo chonga kel ke ye I really disappointed, but I'm sorry. Man ji dot jog okay yene dinal dialen ko kende cha yore ke telefon ke che telefon kun chup ka mi kan right kran mi kan ji yode ka kan pon kam nel aloy de kosh ka pon dial den baloy botun ji chup ka cha yode ka ram ba yode ka at least mi cha tok gwana na jan ba yode ka telefon yene dial ci roy ka tiang ka telefoni te ci ay chup ko jow ci loy de te gi ga jowen chalat confident ajen jiga tok dora ga jamo ko ba mi ma tok dora jiga jowe ci akwen ka chalat ci loy de te an liaga gan mi chwale nyarwaj re long wi ka kor ta ko tiang ka jowe chalat 100% ajen jowe la lat ke rami goro ba tok dora belaran ka be chob loyde an wala ko ya address in community da awra je pande chalat che joji information to ban wrongly gwandan che take kobe konan ja ka jube ka yinmis rame chilar kane di chi information ngun o gwandan jala kel ke jiter den jojo ba doran ba dak che joji kane di kwa credit sai ne gwandit gor kano ba gwandit ba simple pay ke community ba gwandit ba jajaga immediately chaka roy kono gwandit ke changa de gwandit da ka jube chame sin de tang kan dial chaka delete already. Now tell me sin mungot ko ro circulate ke media ka jowe cha kwen pan ke me chalat awo cha gwaden chalat ke kwiran ka ro cha jango ga jode ngong ni joro ngwa ma ka ro de the rest there dos ku continuous ke jige ten lot je karon ke jow mi je jow me jen jow ngore de balat ci loy de tet ke ku kimi shet ke no mo ci loy de jiek ke kore dundawo sinema to ko kwiko ba ngaji gwandan shunga kel ke community de gwandan no ko community de mi kana let ko mi jegri community de anga de let ko mi jeg but I'm sorry. Thank you for your listening. Thank you for wasting your time. Everyone, thank you. Till later.